ni nako banagenze muri Uvira haba imirwano ikomeye hagati ya Wazalendo na FARDC. N'ubu turi kuvugana imirwano irakomeye cyane. Buti rero amakuru yo mirwano ameze ate? Bari gutiki rero muri Uvira rero hari hano aho bita ikasenga, hanga Kasenga niho nshaka kubabwira yuko hari ingabo z'umuyobozi za generale witwa Lunyuki, ni umuyobozi wa Wazalendo muri kano gace ka Kasenga na Cyoyo. Ni uduce tubiri, Kasenga na Cyoyo. Ako rero nibyo nkubwira ngo habaye imirwano ikomeye. Icyo bapfuye rero ni ugupfa ya maturo yabo yo muri za bariyeri, aho bamwe bashaka kugira ngo bigaragaze ko aribo, kuko murabizi ko Wazalendo arizo zifite bariyeri zose. FARDC nayo iri gushaka kugira ngo nayo igende ifata za bariyeri, igenda igiraho yimura entuze Wazalendo. Aho rero niho habaye ikibazo gikomeye cyane, habaho kurasana ko kanya hahita hagwa umusirikare umwe wa FARDC n'umurwanyi wa Wazalendo. Ubwo rero nibwo habaye imirwano. Uyu generale Lunyuki afata umwanzuro noneho rero wo gushoza urugamba. Ndakubwiza ukuri, ahangaha Ikasenga n'ahangaha Cyoyo baharwaniye, ivumbi riratumuka ku buryo inkomere ziri kujyanwa muri hôpital generale. Aho niho inkomere ziri kujyanwa, zaba ku ruhande rwa Wazalendo, zaba ku ruhande rwa FARDC, ndetse n'abaturage bashobora kuba bagize ibibazo muri iyo mirwano. So rero mu mwanya uza imboni yanjye yari turutse Kimanga imanuka yo kugira ngo igende irebe ibyaraye bibaye. Gusa iyo mirwano yakongeje umujyi wose wa Uvira kugeza Kalundu. Ndakubwiza ukuri, umuriro urimo uraka bimwe utavuga kuko byazamutse Mulongwe. Ubu mubwira gutya, Mulongwe hari amasasu mu buryo budasanzwe yaraye havuga. Ndakubwiza ukuri yuko kugeza ubu ngubu icyo dutegereje ni resulta kugira ngo tumenye abapfuye n'inkomere zagaragaye muri iyo mirwano. Bwana munyamakuru, ayo niyo makuru mashya nabagezaho. Uburyo Kongo wagira ngo yaravumwe, Kongo sinzi ikibazo ifite, aho Vital Kamerhe yeguriye ku mwanya nshingwa, ku mwanya perezida nshingwa nama perezida w'inama nshinga amategeko, noneho muri rukwaka habuze uri bumusimbure. Imirwano imeze nabi, biri kunagaragara neza ko bamwe bari gushigikira abandi bagashyigikira abandi, kandi bikanagaragara neza ko hari abagenerali ba Wazalendo bari bagiye Kinshasa guhura ndetse n'abayobozi bakuru. Binavugwa neza ko bari bagiye guhura na Sylvain Ekenge, binavugwa neza ko bagiye kongerwa amafaranga. Uburyo bw'isubiranamo bwo burambaye cyane, kandi kuri iyi ngingo ntabwo byumvikana cyane ko n'ubundi FARDC mu by'ukuri yo n'abasirikare ba leta ahanini bavuga neza ko badahembwa, ahubwo FDLR arizo ziyambitse imyenda ya Wazalendo, ubundi zikaba ziri gukora umusiri kandi zigakomeza guteza akaduvayo hano ku butaka bwa Kongo. Bwana Ngoga, tanga umucyo ahanini ku bigendanye na Nzibira. Mu by'ukuri biri kuvuga neza ko agace ka 23 kafashwe, turukumva neza ko hari amadorone, tukumva ngo 23 yabasubijwe inyuma, tukumva ngo 23 barahayatse. Ntago kano gace kanzibira wenda kikagenzura. Tanga umucyo by'umwihariko ugende ku mboni zacyo, ese mu by'ukuri kano gace kanzibira ko kameze gate, ko ndi kubona imvuru ndetse n'intambara nahanini bishingiye ku madorone avugwa mu by'ukuri hano ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Nzibira bihagaze bite? Murakoze cyane bwana munyamakuru. Icyo nakubwira cyo nuko nsozereza ahangaha muri Uvira, ikigaragara noneho ko na FARDC ishobora kuba yabishizemo imbaraga zikomeye, nuko kugeza aka kanya mu makuru yangezeho nuko ingabo za FARDC zashoboye gutwika inkambi iri Kasenga y'uyo mu generale Lunyuki, bayitwitse irakongoka, imirwano yari gikomeje. So rero dukomeje hano muri Nzibira nkuko wabivuze bwana munyamakuru, nicyo tubwira abakunzi bacu. Inkuru twebwe dutanga ni inkuru ziba zicukumbuye, kandi kumva amakuru yose si bibi, ariko nawe ugacukumbura inkuru zimamo. Aya makuru yongeye kubabwira ni amakuru mpagazeho rwose. Aka gace ka Nzibira gaherereye mu gice cya Walungu, na gace kari muri Walungu. Rero muri aka gace ka Nzibira ubu mubwira gutya, ejo umunsi w'ejo guhera mu masaa 4 kugeza saa 10 Generale Byamungu ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri ARC, ariyo tuvuze ARC abakunzi bacu bazajye babyumva neza ko
ariyo M23 n'amadubu ihuriro ryabo, ndababwiza ukuri yuko bwana General Byamungu ari we wari mukoresha inama abaturage aho ngaho mu gace kanzibira, ndetse n'amashusho arahari bwana munyamakuru abigaragaza, aho yabahumurizaga ababwira ati nimuhumure, ndabizi neza yuko mwari mudutegerezanye igishika, none turahageze, umutekano muke mwagiraga ababamburaga, ati umuhanda uva ujya Shabunda mwumve ko mu bice byacu turimo mugenda amanywa na nijoro, nta uzongera kubambura, nta uzongera kubateza ikibazo, abaturage bakoma amashi, ndakubwiza ukuri abaturage bavuza impundu mu buryo bukomeye cyane, ndetse ku buryo hanagaragayemo bamwe mu baturage bagaragaje uburyo bishimiye ingabo za ARC. So rero aho ngaho icyo nshaka kuvuga nuko ubuhamya bufatika aho ngaho muri message yatanze, uretse kubahumuriza, yanababwiye yuko babwira abahungu babo bari muri Wazalendo ndetse n'abari muri FRDC ko bagaruka bakaza gufatanya nabo ku rugamba rwo kubohora igihugu. Iyo ni ingingo ya kabiri. Ingingo ya gatatu yavuganye nabo, yababwiye ati twebwe turiteguye mu gihe gitoya abateza umutekano muke hafi yacu ahangaha tugiye gukemura icyo kibazo. Ati ubu ngubu turi kubabwira mu minsi mike murumva twageze Shabunda, murumva twageze Mwenga, aho ngaho Mwenga ndaza kuyivuga y'ukwayo, murumva twageze Kindu, murumva twageze Kisangani, murumva twageze Uvira n'utundi duce twose dushoboka, ku buryo mwumve neza ko muguwe neza munafite n'umutekano. Abo rero bashobora kuba bavuga ayo makuru, nta munyamakuru uvuguruza indi, buri muntu wese agira uko atari amakuru, ariko gusa ayo niyo makuru mfite kandi mfitiye gihamya, nuko ahangaha Walungu mu gace kanzibira General Byamungu ariwe yakoresheje inama. Izo ngingo 3 mu ngingo nyinshi yabashije kuvuga, izo nizo ngingo z'ingenzi aganire n'abaturage baho ngaho Walungu mu gace kanzibira. Bwana munyamakuru, na amahoro n'umutekano, abaturage ubwabo barimo abagabo n'abagore bihamirije yuko noneho baryamye basinziriye bari mu mutekano, nta amahoro. Teritwari hano teritwari ya Mwenga ahari gukorerwa imyiteguro yo kugaba ibitero by'umwihariko hano mu Mikenke. Ese ibitero biri gutegurwa nande? Ese kubera iki bigomba kugabwa mu Mikenke? Ese ibitero bihagaze gutubundi imyiteguro ihagaze kuvuga neza ko amadorone ndetse n'ibirimo n'intwaro ziremereye byamaze kugezwa hano muri teritwari ya Mwenga, by'umwihariko ni mukaye gake. Ese ibyo bitwaro biri kurundwa ese izo deployment ziri gukorwa nande hano muri Mwenga? Murakoze cyane bwana munyamakuru, nukuri aho amakuru ahari yo kurebana y'ingwe ni mu gace ahanga muri Mwenga, hari kurebana y'ingwe ingabo za coalition n'ingabo z'amadubu bari kumwe n'intare za Sarambwe, aho niho bari kurebanira y'ingwe. Guhabuza watangiza isasu rya mbere bari kurebana y'ingwe, mu by'ukuri barahamutse kugaba ibitero kuri 23, ariko kandi guhabuza watangiza isasu haba ku ruhande rwa 23 ndetse no ku ruhande rwa Kwagasiyo. Niko bimeze mu mwanya General Byamungu yarimo akoresha inama muri Zibira. Ejo nanone muri Mwenga coalition nukuvuga ngo FRDC, Abarundi, Wazalendo na FDLR bari mu nama n'abaturage aho ngaho imwenga. Uko Byamungu yakoraga mobilisation Zibira na ninako nabo bakoraga mobilisation mu baturage, bababwira yuko bagiye kugaba igitero gikomeye mu Mikenke, ndetse bakanagaba n'ibitero ahandi mu tundi duce twose ARC cyangwa se M23 intare za Sarambwe n'amadubu mu duce twose bafashe bakatwigarurira. So rero murumva yuko uko biri kose aho ngaho rero Mwenga niho haraye habaye inama. Nabo inama basa nkaho bari bagiye gutandukanya amasaha gatoya, ariko umunsi umwe w'ejo nicyo kintu cyakoze ubwo Byamungu General Byamungu yarari muri Nzibira, nabo bari aho ngaho. Bivuze ko rero haza gusa ikivugwamo ikigaragara nuko hazamutse ingabo nyinshi z'Abarundi, dorarizo ko arizo ziba ziri ku mirongo y'imbere. Ubwo rero birumvikana yuko abo Barundi na FRDC na FDLR na Wazalendo umubare munini uranga muri Mwenga
ndetse no mu Mikenke murabizi yuko haje abakomando za special forces zaje amabata ya 6 yagiye adiployingwa, tutavuze amwe adiployinze za Sange na Kiriba, hari izindi za intare za Sarambwe zazamutse, abo bose nabo bararifosinze, abandi nabo barifosinga baturutse muri point 0 na hano bita mu Gipupu, niho bazamukiye baza muri Mwenga kugira ngo bitegure igitero cyo kugaba mu Mikenke. Ariko kugeza kuri uyu munota tuvugana, shingiye ku muntu warura aho ngaho nyine aho nuwashaka yavugana umuturage wanga mu Mirundu, aho ngaho niwe wambwiye ati kugeza ubu ngubu ndakubwiza ukuri yuko nta mirwano ihari, ariko imyiteguro ihari irarimbanije. So rero ubwo tugiye gutegereza inkuru ebyiri za Sane bwana munyamakuru. Nukuvuga ngo bwana Ngoga, hari imirwano ikomeye cyane by'umwihariko yabereye hano muri kano gace ka Ihuru, Kabayetombe na mama 23. Ubundi kano gace mu minsi yashize ko byavuzwe ko Kabayetombe mama 23 yagafashe, ese kongeye kubatombe inshuro ebyiri, ese ubundi bihagaze bite by'umwihariko muri kano gace? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Hari igihe agace kabatombe ariko kataraba zone opérationnelle ku buryo wavuga ko wagafashe kose, katarakorwamo amasuku ukaba wagafashe ariko hagikeneyemo amasuku. So rero muri ako gace kawura byo nendaga kukubwira yuko ubu ngubu amasuku yarakozwe mu buryo bufatika, ku buryo nyuma yo kubatombe kose birangiye. Ubu rero ikintu gihari, twavuze deployment za M23 muri Rubero, tuzivuga muri Rusamambo, tuzivuga muri Rusamambo ndetse na Mpeti. Ni henshi twagiye tugaragaza muri ejo mu makuru yacu yashize deployment zari zihari. Ako na kandi gace gashyashya kiyongereye kashizwemo reinforcement y'ingabo n'ibikoresho, kuko murabizi yuko mu kujya gufata Butembo, mu kujya gufata Walikali bakoresheje umuhanda wo muri mu groupement ya Ikobo, noneho banakoresha n'undi muhanda wo muri groupement ya Kisimba. So rero barimo barashaka itinerary ku buryo Beni bagomba gushaka, nuko twabivuze uwo muhanda uri hagati ya Rubero na Mpesi, aho ngaho agomba gukora amasuku. Ejo twarahavuze mu duce twavuze. Ako na kandi gashya kari Ihura, rero mbabwira uko ubu ngubu turi kuvugana nuko hariho hari gukoreshwa kugira ngo Ihura bakomeze bajya i Butembo bwana munyamakuru. Nuko nguko ako gace twakavugaho kari karafashwe ariko katarakorerwa amasuku neza. Ukakorewa amasuku ubu harimo reinforcement yo gukomeza urugamba muri Butembo. Amakuru avugwa mu ntara ya Maniema yo bihagaze biteko bivugwa neza ko muri teritwari ya Rubutu mu mirwano hagati ya FARDC na Wazalendo n'ubundi bongeye kurasana ivumbi rigatumuka. Ubundi bano so wagira ngo ese mu byukuri ninde wamenye misambyo bari gupfiki usajya muri Uvira. Ubundi byamaze no kugaragara ko nano muri Maniema by'umwihariko hano muri teritwari ya Rubutu mu mirwano ikomeye cyane, byavuzwe neza ko hari n'abafardese bapfiriye ku mpande zombi batakaje. Ubundi bihagaze bite by'umwihariko muri ino mirwano muri Maniema? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Hano muri aka gace tugiye kuvuga Karubutu kari mu ntara ya Maniema. Rubutu rero ni teritwari. So rero hano Rubutu rero icyo bapfuye FARDC na Wazalendo cyangwa twakwita Mayimayi, ahangaha bapfuye ku kibazo kijyanye n'umuyobozi w'ingabo bari bazanye ahangaha Imanyema muri Rubutu. Murabizi neza ko Patrick yapfuye. Nyuma y'urupfu rwa Patrick rero bari bagiye kuzana undi muyobozi mushya tutaramenya amazina na grade ye, ariko mu masaha za turaba twamenye amazina na grade ye. Wazalendo baravuga bati uko biri kose byaba umukara byaba umweru byaba umutuku ntabwo dushobora kwemera uwo muyobozi. Aho rero niho habereye ikibazo gikomeye cyatumye habaho guhangana, haba imirwano na n'ubu ngubu turi kuvugana habereye imirwano ikomeye, naho dutegereje kumenya resultat y'abapfuye n'abakomeretse. Ni nk'ibyo byabaye Uvira na n'ubu tugitegereje abakunzi bacu mu masaha ari imbere mu makuru ataha
turaza kubagezaho ibyavuye muri iyo mirwano ahangaha i Lubutu mu ntara y'Amanyema ahangaha kugira ngo mubashe kumva uko iyo mirwano resulta zayo cyangwa impfu n'inkomere zavuyemo n'imyanzuro n'uruhande rushobora kuba rwatsinze abandi. Murakoze cyane bwana munyamakuru kuri ako gace, ndumva ariyo makuru twatanga. Ibaruwa y'amarira, ibaruwa y'agahinda igeze kwa Neva, aho perezida bwana Trump yasabye ko igihugu cy'u Burundi kigomba guhita gikura ingabo z'u Burundi hano ku butaka bwa Kongo byihuse kugira ngo mu rwego rwo kugira ngo bakomeze babashakire igisubizo umuti. Ese iki gisubizo urakibona gute? Izi ngabo z'u Burundi kuba zasubira inyuma ku utegeko noneho mpuzamahanga nyuma yuko n'ubu bakomeje kugenda bashinjwa ibyaha bigiye bitandukanye harimo n'ibyaha bya jenoside, ariko kandi byanagaragaye neza ko mu muhuro wa perezida Kisekedi ndetse na Ramaphosa ndetse na Mnangagwa mu by'ukuri hakomeje kugenda haberamo ibibazo bikomeye cyane mu by'umwariko ku kigendanye n'ikibazo cy'uko Kabila ashobora kongera gufata ubutegetsi. Benshi bakavuga bati mu by'ukuri nubwo turi kukubona ntabwo ukiri perezida, benshi abaturage bikanagaragara neza ko Kabila bagiye gufata ubutegetsi. Ahanini urabona kubigendanye no kuba Burundi bugiye gukuringa abantu muri Kongo ndetse no kubigendanye ni situation y'umuhuro perezida Kisekedi akomeje kugenda akora. Bwana Ngoga, twapitiye by'umwariko nk'umunyapolitike kandi uzobere neza ayo makuru yo mu karere. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Ubu ngubu icyo nkubwira cyo Neva muri gahunda ze mu mirwano muri Kongo mu by'ukuri afite ubwoba nk'uko ubushize nigeze kubabwira uko icyo ari gutinya na n'ubu ngubu kabone n'ubwo minisitiri w'ingabo na minisitiri na chef d'état major wabo bagiye igoma kubonana na M23 intare za Sarambwe, icyizere bafite ni gikeya cyane kigerwa ku mashyi kuko bazi neza yuko amabi bakoreye M23 bajya kubananiza uretse ko bahahuriye n'ibibazo bagakomereka bagafatwa, abandi baragaragajwe ku mateleviziyo n'ibindi, abandi bakaba inkomere, byagize ingaruka zikomeye ku gihugu cy'u Burundi. So rero hamwe n'ibyo uko kunaniza n'ibyo bibazo bazanye muri M23 baranabikomereza na Uvira, ari naho babaye nka bazariyere y'igihugu cya Kongo. Bafite ubwoba yuko M23 ikimara gufata Uvira ko bashobora guhita bagaba igitero. Si ukuvuga ngo M23 yagaba, ko nabwiye ko mu mategeko mpuzamahanga kirazira bishobora kuba byabaviramo ikibazo gikomeye, ariko ntabwo bibujijwe yuko iyo mitwe iri mu Burundi hagati ishobora kubyutsa imirwano, hakabaho reinforcement ziri mu ibanga. Icyo nicyo bari gutinya ati bashobora kuzana reinforcement ziri mu ibanga bagafasha bano bantu bari hano mu gihugu, bityo Burundi bukafatwa mu minsi mike. So rero aho ngaho rero niho bwana Neva afitiye ubwoba. Nkomeje rero kuri Kisekedi ni mu mayi umwanya kugira ngo tushobore kubiganiraho, aho bahujwe Kisekedi aho yahuye na Ramaphosa perezida wa Afrika y'Epfo ndetse na Mnangagwa perezida wa Zimbabwe. Aho ngaho rero ndumva ariho twakwanzikira bwana munyamakuru niba mumpaye umwanya. Mu by'ukuri perezida Kisekedi usibye guhura n'aba perezida akomeje kugenda agenda amahanga isi yose ayimajiye amaguru, ahanini aho agera hose arataka agasaba intwaro agasaba abasirikare, ahanini ngo ku kibazo avugwa neza ko ngo yatewe n'u Rwanda, avugwa neza ko ngo abasirikare ba 23 ngo atabwo batari umutwe wa 23 ahubwo ngo ari abasirikare b'u Rwanda, akirengagiza ko umutwe wa Twirwaneho ndetse n'abo basirikare ahanini barwanye igihe kirekire kandi mu by'ukuri basanzwe baziranye, kandi icyo kibazo cyahereye kera cyane kandi kigomba kubonerwa igisubizo. Intambara yamubanye amakinya kandi bikanavugwa neza ko n'ibyo yari yiteze mu basirikare b'abacancuro akomeje kugenda azana ndetse n'abarundi by'umwariko ndetse n'abasirikare cyangwa se n'umutwe yaremye w'abazarendo cyangwa se FDLR ashigikira, byose byamaze kumubana mu by'ukuri bibi. Ubundi izi ngendo ari gukomeza kugenda akora by'umwariko ugendeye kuri zo zamuhuje na Ramaphosa ndetse na Mnangagwa. Ese Kisekedi ashaka iki? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Icyo nakubwira cyo iyo tugeze ku Rwanda, u Rwanda aho rugeze ntabwo ari urwo gutakaza umwanya ku mitekerereze ipfuye ya perezida Kisekedi w'igihugu cya Kongo. U Rwanda rufite imihigo y'iterambere ry'igihugu
bifite igihugu imihigo y'umutekano uhamye w'abaturage. U Rwanda ruri guhangana mu ruhando mpuzamahanga. Ubu ngubu ndi kukubwiza ukuri muri kiriya kibuga cy'indege cy'Inyamata, uzarebe muri top 10 ibibuga by'indege bigezweho muri Afurika. Ikiriya kibuga cy'Inyamata kivugwa mu kibuga cya mbere muri Afurika, mbere ya za Senegal, Kenya, Afurika y'Epfo. Ibyo ntabwo nabitindaho cyane, c'est confirmé kandi birahari, byaranatangajwe. Aho u Rwanda rugana, banza wihanganaho gatoya, aho u Rwanda rugana ntabwo ari ubwo gutakaza umwanya ku muntu uba uri kuvuga ibitabapfu kubera ikibazo yifitiye mu gihugu cye. So rero icyo nshaka kukubwira cyo Kisekedi icyo agomba kumenya, bari abantu b'abarwandofone cyangwa se abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abakongomani bazi n'isi. Muvandimwe munyamakuru, icyo nashaka kukubwira yuko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abakongomani isi yose, ari EU, ari European Union, ari UN, bose basobanukiwe neza yuko abo bantu ari abakongomani. Ni nabyo Kisekedi asaba imiryango mpuzamahanga ku Rwanda rwakuraho ubwirinzi rufite. Ese ahanini ni ukugira ngo arase, kuko ikibazo ahantu biri kugaragara neza ko kiri Kisekedi kugira ngo yinjira mu kibazo neza mu mizi, yumvikane ndetse yumvikane n'amadubu ahagarike na jenoside nk'uko bisabwa n'imiryango mpuzamahanga, haba ONU, haba yewe n'umuryango mpuzamahanga wa Afurika ndetse n'abandi baperezida bose ko bagiye babigaragaza, ndetse n'igihugu cy'Ubirigi. Ahanini we mu by'ukuri ntaga byumva, baravuga ati mukore ingamba z'ubwirinzi tubarase tugire ubundi bwana ngoga twapudetinge kugeza none ngubu ari ngiye ntago ndanyugwa ndetse n'abakunze wacu ntago baranyugwa ku kibazo Kisekedi yaba afite. Ahanini twagiye tubona bashiraho ingamba zigendanye mu by'ukuri n'amahame bikarangira zirenze, kandi byanagaragaye neza ko mu muryango mpuzamahanga wamubujije gukoresha abacyancuro abo barahari, ndetse byanagaragaye neza ko kubyaranye n'ikiremwa muntu ahanini agomba no guhagarika n'intwaro bamubujije, ariko FARDC irazigaragaza imbere ku rugamba, ndetse n'ubwo birangira n'abanazitsindwa niko baba bazigaragaje. Bwana ngoga, injira muri iki kibazo mu mizi, ubihuza nuko n'ubundi hagati yo kuba Kisekedi ari kugenda amahanga ari gushaka gukomatanyiriza u Rwanda, kandi mu by'ukuri yarangiza kongera akabisimbukiririzamo na M23. Ubundi bihagaze biti? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Icyo nakubwira cyo gifatika kandi cyumvikana muri analyse politique cyangwa se isesengura mu bya politique, ukuri tuzafata umwanya, amakuru yacu agira amasaha cyangwa se iminota ibaze, ku buryo tutasesengura neza mu rwego rwa politique. Icyo gihe tuzagifata dusesengura, ariko icyo nshaka kuvuga mu ncamake mu buryo bwimbitse en gros modo. So rero icyo nshaka kuvuga ni iki, nuko ku ruhande rw'u Rwanda murabizi yuko muri UN bwana Ministre Nduhungirehe, Ministre w'ububanyi n'amahanga, yabwiye amahanga n'isi yose ibyumva, ibwira abayobozi b'isi bari bahuriye aho ngaho muri UN. Nicyo navuga kugira ngo na wa wundi udukurikirana abashe kubyumva neza.